sprejemu partnerjev Kemijskega inštituta in v čast sodelavcem, ki so prejeli najvišja državna priznanja za svoje znanstveno-raziskovalno delo ter na podelitvi Preglovih nagrad za izjemno doktorsko delo. Ob zaključku doktorskega študija pa bomo našim mladim doktorjem tudi podelili svečane listine. Ob tej priložnosti pa bomo podelili tudi štipendijo Janka Jamnika, katere glavni namen je zaposlitev mlade, perspektivne študentke ali študenta, ki se bo v okviru raziskovalnega programa inštituta usposabljal kot mladi raziskovalec in najpozneje v roku 4 let pridobil naziv doktorja znanosti. Kemijski inštitut je široko prepoznan po znanstveni odličnosti s posebnim poudarkom na prenosu znanja v gospodarstvo. Te aktivnosti se odražajo kot pogodbeno sodelovanje s praktično vsemi največjimi gospodarskimi družbami v Sloveniji in seveda tudi v tujini na razvojno zelo aktualnih področjih zdravil, naprednih materialov, ohranjanja okolja in biotehnologije. Vse skozi se na inštitutu tudi izobražujejo številni odlični mladi kandidati in kandidatke za strokovno najzahtevnejše naloge v gospodarstvu. Znanost je zagotovo zelo pomemben steber, ki bo pomagal pri izgradnji gospodarstva, da bo ustvarjalo izdelke z visoko dodano vrednostjo. To nam zagotovo lahko potrdi tudi nocojšnji gostitelj, direktor Kemijskega inštituta, profesor Gregor Anderluh, ki ga z veseljem in spoštovanjem vabim k pozdravljenemu nagovoru. Izvolite. Cenjene dame in gospodje, spoštovani gostje, drage kolegice in kolegi, dobrodošli na Kemijskem inštitutu. Najlepša hvala, da ste se udeležili te slovesnosti. Ponosni smo na naše partnerje, na vas, partnerje iz akademskih inštitucij, partnerje podjetij, ki nas podpirate na tej naši poti in del teh naših lepih dosežkov je zagotovo tudi na račun sodelovanja z vami. Še posebej bi v naši sredini povabil častno gostjo, njeno ekscelenco, ambasadorko Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, gospod Sofiji Hani. Dobrodošli. Danes slavimo znanost. Slavimo mladost, slavimo jo na tak način, da bomo podelili Preglove nagrade za najboljša doktorska dela. Podelili bomo plakete našim doktorandom, ki so zaključili šolanje na Kemijskem inštitutu, in podelili bomo tudi doktorsko štipendijo Janka Jamnika za perspektivno raziskovalko ali raziskovalca z področja kemije in sorodnih ved. Dogodek posvečamo, kot je bilo že rečeno, našima dvema raziskovalcema, ki sta že izkazano dosegla svojo vrhunskost, profesor dr. Janez Plavec in profesor dr. Gregor Mali, sta letošnja prejemnika visokih državnih priznanj na področju znanosti in se seveda veselimo z njima in njima tudi posvečamo ta današnji dogodek. Ob tem ne smemo pozabiti na Zoisovo nagrado za življenjsko delo, ki je bila podeljena profesorju dr. Slobodanu Žumru, ki je tudi z nami. Kolega je tudi v našem upravnem odboru Kemijskega inštituta in smo seveda se veselimo te nagrade tudi z njimi in smo ponosni, da imamo tako eminentne člane v upravnem odboru. Kemijski inštitut si bo letošnje leto zagotovo zapomnil. Zapomnili si ga bomo zaradi različnih razlogov, ne? In ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni, je, da se ta naša znanstvena odličnost. To naše osnovno poslanstvo upravljanja vrhunskih raziskav, s katerimi se postavljamo v bok najboljšim na svetu. Tukaj je recimo prikazan naših najboljših 10 člankov, ki so bili že letos objavljeni v teh znanstvenih revijah. In vidite v teh nekem kazalcu, da je napredek jasno viden in izkazan. In pri tem je treba še povedati, da še ni konec leta, da še računamo na še porast. Kot se vidi, objavljamo v vseh pomembnih znanstvenih revijah, splošnih in z področja kemije, in to poslanstvo seveda bomo tudi v prihodnje poskušali slediti še naprej. Če lahko nadaljujem
bi nadaljeval malo bolj neznanstveno. En od pomembnih letošnjih dosežkov je tudi ustanovitev pevskega zbora na Kemijskem inštitutu. Zadnjič je imel prvi uradni nastop na otvoritvi razstave sodelavcev Kemijskega inštituta. Zato govorim zato, ker bi vas kar povabil takoj na to razstavo, potem, ko bomo končali s to prireditvijo, ste lepo vabljeni v prostore inštituta, da si ogledate, kaj so pripravili naši kolegi z inštituta. Razstava tokratna je bila namenjena temu, da se prikažejo ustvarjalnost sodelavcev Kemijskega inštituta. Tale citat je vzet iz knjižice, ki smo jo priložnostno izdali, in jo lahko tudi spodaj si vzamete. Knjižico je pripravil naš kustos Jerzy Kočica, ki je tudi tukaj nekje z nami. In se mi zdi zelo zanimivo, no, da je kot umetnik prepoznal to kreativnost v naših raziskovalcih, ki ni samo ta raziskovalna kreativnost, ampak tudi kreativnost na vseh drugih področjih. In to se bo lepo videli v teh delih, ki so tukaj razstavljeni. Tako da ponosni smo na to, da so naši člani inštituta tako zelo kreativni in zagotavljali bomo, da bomo na inštitutu ustvarjali take pogoje, da bomo to najboljše iz ljudi še naprej uspeli dobiti, oziroma izvlečno, če se tako izrazim. Zdaj, če se vrnem nazaj na dosežke, mi smo močno vpeti v sodelovanje z industrijo. To je eno od pomembnih poslanstev našega inštituta, prenašanje znanja na mlade in v industrijsko neko okolje. Kemijski inštitut letno sodeluje z več kot 100 slovenskimi podjetji, z več kot 20 tujimi podjetji. Ta sodelovanja so se kaže na različne načine, od tega, da imamo naročene raziskave do nekih analitskih uslug oziroma naročil industriji, pa do tega, da skupaj prijavljamo projekte. Letos smo prijavili kar nekaj takih zanimivih evropskih projektov skupaj s slovensko industrijo, na kar smo zelo ponosni. Morda, kar bi tukaj izpostavil kot enega od dosežkov, so podpisane pogodbe s 3 tujimi podjetji, s katerimi bomo v naslednjih nekaj letih raziskovali na perspektivnih področjih razvoja cepiv, razvoja baterijskih sistemov in razvoja nanopor za potrebe senzorike. Ponosni smo, da nas tudi tuja industrija prepozna kot relevantnega, zanesljivega partnerja. Ti podpisane pogodbe bodo pa omogočile recimo delo vsaj 8 podoktorskim raziskovalcem ali doktorskim študentom za obdobje naslednjih 2 do 3 let. Tem tradicionalnim oblikam sodelovanja z industrijo smo pa letos pridružili, je še en mejnik, namreč ustanavljanje startup spin-off podjetij. To je nekaj, na kar moramo biti dovzetni v raziskovalnih inštitucijah. Letos so se kar 3 sodelavci odločili za kaj takega. Zdaj izpostavil bi tole podjetje MyCall, ki razvija barve za potrebe živilske industrije, tako kot je tam razvidno, da se da potem z uporabo teh termično občutljivih barv slediti produktom v verigi, transportni in te pogoje, katerim so živila izpostavljena. To je en tak lep primer prenosa naših raziskovalnih dosežkov v industrijsko okolje in verjamemo, da bomo letos s tem, da smo ustanovili pisarno za prenos tehnologij, da smo angažirali novo vodjo, da bomo ojačali to pisarno, da bo ta prenos še bolj gladko tekel in seveda tudi dialog s slovensko industrijo. So finally, I will switch to English. The Institute operates globally. We are very proud on our international collaborations. Currently, we collaborate with many excellent institutions from all over the world. For example, we are partnered in 29 European projects with partners throughout Europe, also from United Kingdom. United Kingdom is particularly interested for our activities with its excellent academic institutions in Cambridge, Oxford, London, where we have a lot of fruitful links, and also advanced technological sector. This year we celebrate 25 years of Slovenia-UK relations, and of course scientific relations are an important pillar of such collaborations between the countries.
We are looking forward for a couple of words from Your Excellency about Brexit and what it will mean for issues related to science and technology for the two countries. Za zaključek bi se rad še enkrat zahvalil na vsem, da ste prišli na današnji dogodek. Zaželel bi vam rad miren zaključek leta in potem seveda veliko uspehov v prihodnem letu in upam, da bomo tako plodno sodelovali še naprej, tako kot do zdaj. Hvala lepa. Hvala profesorju Gregorju Anderluhu. Sedaj pa predgovorniški mikrofon vabi častno gostjo in slavnostno govornico, veleposlanico Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, njeno ekscelenco, gospod Sophie Honey, ki bo ob tej priložnosti imela nagovor na temo UK, Slovenia Future Cooperation on Science, Bilateral Relationship Post-Brexit. Please, Your Excellency, Ms. Sophie Honey. Najlepša hvala, spoštovani direktor gospod Anderluh, spoštovani gostje. Najlepša hvala za povabilo danes. Dovolite mi, da vas pozdravim v slovenskem jeziku. Jezika se še učim. Pri tem mi poleg učitelja slovenščine pomagata tudi moja otroka, ki vsakodnevno naš dom obavata z novimi besednimi izkušnjami v slovenščini. Včast mi je, da sem danes na inštitutu v družbi priznanih slovenskih znanstvenikov in raziskovalcev. In ob tako imenitnem dogodku, kot je podelitev nagrad za izjemno doktorsko delo, ki nosijo ime Nobelovega nagrajenca za kemijo, slovenski koren Friderika Pregla. Tema, o kateri bom danes pregovorila z vami, je morda nekoliko bolj zahtevna za moje znanje slovenščine. In upam, da boste razumeli dobro, ko bom govorila o Brexitu. Zato mi, gospe in gospodje, dovolite, da vas v nadaljevanju nagovorim v angleškem jeziku. So yes, I would like to say a little bit about Brexit and scientific cooperation because, as you said, Gregor, this year we're celebrating 25 years of UK-Slovenia links, and scientific cooperation is a very important part of that. And it's been great to hear chatting to many of you outside about UK links that you were just talking about at the Institute, but also that many people I spoke to told me about links that you have as individuals and as researchers working with researchers in the UK. And that's fantastic to hear, but it doesn't surprise me at all. And I want that to continue and to be a very important part of the UK-Slovenia relationship over the next 25 years and beyond. And why? Essentially because science is about knowledge and understanding, and that is always going to be done better in international collaboration and being very connected, because essentially research, understanding, the deepening of human understanding doesn't obey borders. I will try and explain why I think and hope that we will continue very, very close collaboration. But just to set it in context a little bit, I thought I should say a little bit about what's going on Brexit,
And there's actually very intense negotiations at the moment, right now and over the next few days, before a meeting of European leaders in the middle of December that Prime Minister Tsera will be at and that my Prime Minister will be at. And the aim is to try and complete negotiations on the first phase of Brexit discussions. And that's really about our withdrawal, and that's specifically about securing the position of citizens so that their rights should continue, sorting out the financial settlement and specific issues around that. So those negotiations are going on at the moment, and we hope that they will make great progress, and once there has been enough progress on those issues, there'll then be a decision to move on to discussion of the future and the future partnership. And essentially, the UK is looking for a very deep and special partnership with the EU. Obviously, trade, the future trade relationship will be an important part of that. Security cooperation will be a very important part of that. And over the last 2 days, I've just been hosting some security experts from the UK who've been out here talking to Slovene counterparts about the sort of cooperation on security that we would like to see in a post-Brexit world. Because security, like science and research, is another issue that doesn't know borders. The threats we face continue, and we need to continue very close cooperation on security. But science, innovation and research is another area which we believe is a very important part of our future partnership. So we will be seeking agreements to continue the very close collaboration that we already have, but we also want to see that collaboration strengthened. So we will be seeking a very ambitious agreement on science and innovation, so that the UK and the EU can continue to support and promote science and innovation across Europe very much together. And why is that? Why is that so important to us as the UK? And we believe and hope when we come to negotiations on this to our partners in Europe as well. And for me, there are really 3 reasons. Firstly, we have a very strong history of collaboration. We've been taking the Institute as an example. Your collaboration with the UK dates back a long way and has been very important. Collaboration between the UK across Europe supports cutting-edge R&D in lots of areas, from space exploration to clean energy and medical research. It's particularly important in certain fields, particularly treatment of rare diseases, because it provides access to large and diverse patient groups for medical research and clinical trials, and that's something that all member states benefit from. But more widely, I think the principles of excellence and competitiveness that underpin European collaboration in science and research drive up the quality of research outputs in all of our countries. And fundamentally, it's that connectedness that is so important. Secondly, as well as that history of collaboration, and this is something that my Slovene was good enough to tell me you were also talking about, is that science and innovation is vital to a country's prosperity, economy, security and well-being. This is something that we've been looking into as we're thinking about preparations for these discussions, and evidence outlined by national academies shows that research and innovation has a global reach that benefits everyone because it underpins industries that are of strategic value and provide a better quality of life to all. And then the third thing I want to mention is that the UK and EU share fundamental challenges, for instance, dealing with climate change, tackling infectious diseases, maintaining security in the face of threats and natural hazards. And those are challenges that we will continue to share post-Brexit. And these challenges, we believe, can best be met by continued collaboration amongst top scientists across Europe. So that's why we want to play our full part in working with European partners to meet these fundamental challenges.
it's also great that Slovenia and the Slovene scientific community are particularly important partners for the UK. I know that Slovenia is a country that spends above the EU average in terms of GDP on R&D. You send some of your very best researchers to outstanding research institutions across the globe, as well as gaining experience at home, and that includes to research institutions in the UK. And of course, we benefit from that talent. And it's not talent that just comes and stays in the UK, but moves around and comes back home as well. Gregor's nodding at this point because he studied in the UK. So we count on you too to remain very closely connected with the British scientific community and to help us continue to deepen that collaboration, because only in this way will both sides continue to profit from our best work. Like last year, when excellent research on development of nanosensors was published in Nature Communications. That's a Slovene example. So I'm very proud that British research groups from both Oxford University and the private sector were included in this specific Slovene study. The other thing I think I should mention is that the UK and EU start from a position of regulatory alignment on science and research, trust in one another's institutions, and a spirit of cooperation that goes back decades. So we want this agreement on science and innovation that we will work for to provide an excellent framework for future cooperation, enabling dialogue between leading researchers and innovators in the UK and in the EU. One aspect about future arrangements in Brexit that many business people, but also many scientists and researchers ask me is, well, what happens on movement of people and how will that work in the future? So I wanted to let you know that although the UK is coming out of the freedom of movement provisions that have applied to us as EU members, we've been very clear that we will continue to welcome the brightest and the best, and that we want the UK to remain a hub for international talent, and that includes science and research talent. So we will do everything possible to make that work, and that includes investing significant amounts of money to help attract highly skilled researchers to the UK. So in short, we will still be looking for that very fruitful exchange of talent and researchers, because we think that that helps promote research and understanding and connectedness between our countries. So to draw that together, I hope I've given you a sense of why this is so important to us as the UK, why we believe that very deep continued collaboration on science and research will be a very important part of a post-Brexit setup. Sometimes people say to me, oh, but why did you guys have to make it so complicated? Why are you leaving in the first place? Couldn't it just continue as it was? But the truth is we've had, for as long as I can remember, a debate in the UK about our EU membership. And there have been aspects of our EU membership that sections of the population in the UK have felt very uncomfortable with. And as we have faced very, very high levels of migration, and we haven't really had public buy-in to the levels of migration that we have. And I think also the other factor that was quite important in the referendum was issues around sovereignty, and that's very much linked to our political history. So I'm one of those people who thinks when you've had a long-running debate like that, it's better to have it out there, to put it in the open, and that's really why we had a referendum which reached the decision that it did. But in the negotiations that follow and talking about the relationship we want to have in the future, it's important to protect all of the aspects of our connectedness and collaboration with our European partners that are dear to us and we believe to our partners. And connectedness and cooperation and collaboration on science and research is an area where we want to
certainly maintain what we have, but actually go further and deepen that collaboration, because we believe it is so integral to successful research and innovation and deepening of scientific knowledge. So thank you very much. I'll congratulate in advance the PhD students who are about to get their awards. I studied physics at university. I always thought chemistry looked very difficult, so I'm very impressed by your brilliant PhDs. Najlepša hvala. Zdaj pa mogoče se bo v krogu samih znanstvenikov oziroma večine znanstvenikov zdelo poljudno, pa vendar pravijo, da je ljubezen neke vrste kemija. Kar izvolite? Neke vrste kemija. In če temu verjamemo, bi bilo mogoče zanimivo tudi raziskati, kakšna je ljubezen, kakšna vrsta kemija je ljubezen do glasbe. Pa mogoče lahko to storimo že zdaj ob glasbi Marike Pržbov, stalne članice Slovenske filharmonije na violini, in Sebastiana Bertoncija, ki je violončelist in študent Mozarteuma v Salzburgu. Zaigrala pa nam bosta kratke skladbe Reinholda Gliera. Sedaj pa vljudno prosim predstavnico Znanstvenega sveta Kemijskega inštituta, profesorico Natašo Zabukovec-Logar, da se mi pridruži tu spredaj. Sledi namreč podelitev listin vsem, ki so raziskovalno delo za doktorat znanosti opravili na Kemijskem inštitutu. Izvolite. Spoštovani visoki gostje, spoštovane kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu Znanstvenega sveta Kemijskega inštituta. Na prednovoletnem sprejemu tradicionalno podelimo svečane listine vsem tistim mladim doktorjem znanosti, ki so zaključili svoje raziskovalno delo na Kemijskem inštitutu. In vesela sem, da je tudi letos Kemijski inštitut uspešno sledil enemu od svojih poslanstev, to je izobraževanje mladih raziskovalcev. In sicer je doktoriralo 13 doktorjev znanosti. Imena doktorjev znanosti se bodo izpisala na zaslonu. Ob tem priložnosti bi rada vsem mladim doktorjem iskreno čestitala za uspešno opravljeno delo. Hkrati bi iskreno čestitala tudi in se zahvalila vsem mentorjem, ki so jih uspešno in seveda spodbudno pripeljali do tega doktorskega dela. Vseh 13
Kandidatov ni prisotnih žal, zato bomo podelili osebno samo 9 svečane listine in vsakega bi prosila, da se mi pridruži na odru posamično, kakor bom klicala. Jurij Sablič. Vida Forstnerič. Urban Novak. Krajnc Andraž. Matic Kisovec. Zadnji, Vojč Kocman. Hvala lepa profesorici Nataši Zabukovec-Logar. Sedaj pa sledi podelitev štipendije Janka Jamnika za opravljanje doktorskega dela na Kemijskem inštitutu. Letošnji štipendist Janka Jamnika je bil izbran na podlagi javnega razpisa, na katerega je prispelo zelo lepo število vlog. V izbranem postopku je na osnovi življenjepisa kandidatov s poudarkom na študijskih uspehih ter eseja na eno od aktualnih tem, s katerimi se na inštitutu ukvarjajo, izbrala posebna komisija, sestavljena iz uglednih raziskovalcev Kemijskega inštituta, ki jo je imenoval znanstveni svet in ki je pristojna tudi za podelitev Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo. Z 2 najbolje ocenjenima kandidatoma je bil opravljen tudi razgovor, ker sta se oba kandidata zares odlično odrezala. Najbolje med njimi pa seveda izbrani kandidat. Kdo je to, bomo kmalu izvedeli. Naj nam zaupa predsednik komisije, profesor Dražič. Izvolite. Spoštovani gospe in gospodje, Your Excellency, zadovoljstvo mi je poročati o delu komisije, ki je izbirala kandidata za štipendijo, tako ugledno štipendijo. Komisijo sestavi dr. Helena Gradišar, profesor Matej Praprotnik, profesor Gregor Mali, profesor Jože Grdadolnik in jaz smo preučili vsa poslana gradiva, bilo jih je 12, za to ugledno štipendijo. Torej, pri ocenjevanju smo predvsem upoštevali dosedanjo študij, povprečje ocen, tako na prvi kot drugi stopnji, dosedanjo vključenost v raziskovalno delo, motivacijsko pismo, priporočila in esej, ki so ga vsi kandidati morali napisati na poljubno izbrano temo. Na osnovi teh meril smo dejansko izbrali 5 kandidatov, ki so bili povabljeni na razgovor. In v tem razgovoru smo seveda bili tudi malo provokativni, skušali smo ugotoviti, kakšna je njihova vizija, kakšne so njihove želje, kako se odzivajo na stresne situacije, koliko so pripravljeni žrtvovati za znanost, no in na koncu, seveda tudi kakšne so njihove značajske poteze. Na koncu smo uvrstili nekako v tem krogu kot najboljša kandidata Tino Snoj in Luka Kavčiča. Seveda, nažalost je nagrada, oziroma nažalost je štipendija samo ena in potem smo nekako z glasovanjem, z odločitvijo ugotovili, da je najustreznejši kandidat Luka Kavčič, ki prejme to ugledno štipendijo. No, seveda to tako mimo, na koncu tudi Tina je ostala na Kemijskem inštitutu in je dobila mesto mlade raziskovalke. Pa še so. Prosim, da izbranca je tukaj. Ja, prosim.
če želite kakšno besedo. Ena je vedno pri roki. Ena se ponuja, hvala. Ste veseli, Ja, najbolj? brez besed. Brez besed. Mislim, da ste pravega kandidata izbrali, kajti odlično se je izval tudi v tej stresni situaciji. No, na podlagi sklepa znanstvenega sveta je Kemijski inštitut 12. oktobra razpisal natečaj za Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved. Na natečaj se je prijavilo 18 kandidatk in kandidatov. Od izbranih jih je 8 predstavilo svoja doktorska dela na javni predstavitvi 23. novembra 2017. Predstavitev kandidatov, njihove doktorske dizertacije in znanstvene objave povezane z njimi je ocenila komisija v sestavi profesorja dr. Gorana Dražiča, doktorice Helene Gradišar, profesorja dr. Jožeta Grlagonika, profesorja dr. Jana Zakonca in profesorice dr. Nataše Novak-Tušar. Zdaj pa prosim, da se mi na odru pridruži predsednik komisije za Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo, ponovno, gospod profesor Goran Dražič. Hvala, še enkrat. Tukaj je izrazito čast, da poročam lahko tudi v tem postopku. Komisija je seveda pri svoji odločitvi prvo od 18 prispelih kandidatov nekako izbrala 9 na osnovi objavljenih del. To je pač prvi filter, ki ga lahko na hitro pregledamo. Od teh 9 kandidatov, ki so bili povabljeni na zagovor, se jih je 8 odzvalo. Pri odločitvi smo seveda upoštevali te vrhunske dosežke, vrhunske objave v prestižnih revijah, tudi izvirnost doktorskega dela, pomembnost področja in potencialno uporabnost rezultatov dobljenih na doktorskem delu, ter seveda predstavitev samega doktorata. Praktično vsi letošnji kandidati so pokazali izjemno kvaliteto, tako pri samem doktorskem študiju, objavah, kot tudi v predstavitvah. Samo za majhno statistiko, ki smo bili prej že deležni, prvih 8 kandidatov, ki je bilo povabljenih na razgovor, je imelo 10 vrhunskih objav v revijah za impact factor 10 ali več. Nature Publications, celo do Nature Materials. To pomeni res vrhunski kandidati. No, žal, zopet podelimo lahko maksimalno 3 nagrade in se mi zdi nekako primerno omeniti vse kandidate, ki so prišli v ta drugi krog. To so bili dr. Ana Mitrovič, dr. Kristan Radan, dr. Sebastian Ričko, dr. Rok Hajek Imani. Posebej v imenu doktorja Kranjca, Andraža Kranjca, za doktorsko delo študij nanoporoznih materialov za shranjevanje toplote z jedrsko magnetno rezonanco v trdnem. Zopet, on je zasedel tisto nehvaležno 4. mesto, tako da, če bi imeli 4 mesta na voljo, bi bil vsekakor tudi on med zmagovalci. No, v zadnjem delu postopka smo pač potem nekako izbrali dr. Vojča Kocmana za doktorsko delo strukturne študije z gvanini bogatih oligonukleidov povezanih z avtizmom, dr. Tino Lebar za doktorsko delo načrtovanje genskih regulatornih omrežij na osnovi DNA vezavnih proteinov in dr. Tineta Curka za doktorsko delo Modeling Multivalent Interactions. Pa mislim, da lahko kar... Zdaj bova najprej povabila k sebi še 2 vaša kolega in sicer predstavnico znanstvenega sveta Kemijskega inštituta profesorico doktorico Nataša Zabukovec-Logar in direktorja profesorja Anderluha, da skupaj podelite nagrado. Najprej doktorici Tini Lebar oziroma doktorica je službeno odsotna in na Nizozemskem, tako da jo pozdravljamo v druge konce, zato pa bo nagrado prevzela njena mentorica, doktorica Mojca Penčina. Če želite, lahko tudi vi kakšno lepo besedo svoji študentki poveste.
Mogoče bi izkoristila samo to priložnost, predvsem kot mentorica, ker v imenu svoje študentke ne morem govoriti. Moje delo z tako študentko, kakršna je bila Tina Lebar, je bilo en sam užitek. Namreč velika predanost, velika zavzetost, izjemne ideje, so en tak lep plod sodelovanja, tak enostaven način sodelovanja med mentorjem in študentom in pravzaprav si samo želimo takih študentov. Tako da jaz se ravno tako Tini in vsem ostalim mladim doktorjem zahvaljujem za njihova dobra dela in še tako naprej. Jaz se opravičujem, očitno je enkrat na leto premalo podeljevati nagrade. Pozabil sem prebrati v bistvu oceno samo oziroma v čem, zakaj je sploh v tem doktoratu šlo. Torej, dr. Tina Lebar je v doktorskem delu se ukvarjala z genskimi regulatornimi mrežami, sestavljenimi iz različnih molekularnih elementov, ki nadzorujejo procese v celicah v odvisnosti od prisotnosti kemijskih ali fizikalnih signalov, ter tako določajo obnašanje celic. Z uporabo logičnih elementov v celičnih sistemih tako spremljanje celice deluje kot biološke naprave za izvajanje različnih funkcij. Večina bioloških sistemov, zgrajenih do danes, izkorišča naravne bakterijske regulatorne sisteme, kar ima določene omejitve. V doktorski raziskavi pa je dr. Tina Lebar za pripravo umetnih genskih omrežij uporabila transkripcijske faktorje na osnovi modularnih načrtovanih DNA vezavnih proteinov, ki se jih lahko pripravi v neomejenem številu za katerokoli DNA zaporedje. Pri tem pa se ohranijo njihove osnovne biokemijske lastnosti. Pripravila in ovrednotila je transkripcijske represorje in aktivatorje na osnovi 2 DNA vezavnih platform, TAL efektorjev in sistema CRISPR-Cas9. Novo pripravljene transkripcijske faktorje je povezala s svetlobnimi aktivacijskim sistemom in s tem dosegla, da so se celice odzivale na osvetlitev z modro svetlobo. Uporabnost načrtovanih transkripcijskih elementov je demonstrirala z izgradnjo genskega bistabilnega stikala ter genskega oscilatorja. Hkrati pa je edinstven mehanizem vezave TAL efektorja na DNA izkoristila za uvedbo novega načina transkripcijske inhibicije z usmerjenim spodrivanjem transkripcijskih aktivatorjev, kar predstavlja izviren način uravnavanja izražanja genov. Komisija ocenjuje, da je doktorsko delo zelo pomemben prispevek znanosti in razvoju sintezne biologije in biotehnološke in medicinske aplikacije, predstavlja pa tudi neke vrste vizionarstvo na področju biološkega računalništva. Odlično. Še enkrat čestitke. Ko vam gre že tako dobro, tako ja, predlagam, da preberete še obrazložitev za doktorja Vojča Kocmana. Hvala. Dr. Kocman je v svojem doktorskem delu preučeval strukture G-kvadrupleksov, katere se lahko razvije z guanini bogata DNA v prisotnosti ustreznih kationov. Natančno je strukturno opisal oligonukleotida VK1 in VK34, ki se nahajata znotraj regulacijske regije gena GH, moje področje je žal tudi anorganska kemija, na 14. človeškem kromosomu. Ta gen je med drugim udeležen pri regulaciji razvoja in delovanja nevronov in njegove mutacije so bile povezane z razvojem avtizma. Obe strukturi sta 4-vijačni, vendar zelo različni od prej znanih 4-vijačnih struktur G kvadrupleksov. V doktorskem delu je poročal odkritju še 46 oligonukleotidov, ki se nahajajo v regulacijskih regijah 38 človeških genov, ki jih povezujemo z razvojem živčnega sistema in nevroloških motenj, abnormalno rastjo kosti in hrustanca, razvojem raka in regulacijo osnovnih celičnih procesov. Dr. Vojč je rezultate svojega dela kot prvi avtor objavil v 2 publikacijah v vrhunski reviji Nature Communications. Komisija je pri izboru upoštevala vrhunske objave, odlično predstavitev, pomembnost področja in originalnost dobljenih rezultatov. Iskrene čestitke.
Še enkrat lahko zaploskamo, da bo nas Doktor Voljč se je odločil, da ne bo spregovoril in hitro pobegne. Najbrž je želel reči hvala. Zdaj pa vas povabim, da preberemo še zadnjo obrazložitev za doktorja Tineta Curka. Tako, dr. Tine Curk je prejel nagrado za doktorsko delo Modeling Multivalent Interactions, ki ga je zagovarjal novembra leta 2016 na Univerzi v Cambridgeu, Velika Britanija, na oddelku za teoretično kemijo, oziroma Department of Chemistry, University of Cambridge, pod mentorstvom profesor dr. Dana Frenkla. Dr. Curk je v svojem delu raziskoval delovanje večvalentnih interakcij. Večvalentna entiteta, naprimer beljakovina, nanodelec, virus ali polimer, običajno tvori večkratnih vezav z substratom. Kandidat je z uporabo analitične teorije ter računalniških simulacij razvil model, s katerim lahko izračuna celotno interakcijo, če pozna kemijske lastnosti posameznih vezi. S tem modelom oblikuje niz preprostih pravil za načrtovanje večvalentnih interakcij. Najpomembnejše dogajanje, ki ga je dr. Curk predstavil v doktorskem delu, je, da je specifično ciljanje celic možno tudi brez selektivnih označevalcev. Doktorsko delo je prav tako pojasnil superselektivnost večvalentnih polimerov ter specifičnost aktivacije TLR9 receptorjev imunskega sistema DNA peptidnih skupkov. Odkritje, da DNA peptidni skupki aktivirajo receptorje TLR9, lahko pojasni mehanizem nastanka nekaterih avtoimunih bolezni. Izsledki teh raziskav so bili objavljeni v najprestižnejših revijah, kot so Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America, JACS, Journal of the American Chemical Society in Nature Materials. Komisija je izbrala dr. Curka zaradi vrhunskih objavljenih del, izvirnosti pristopov in uporabnosti koncepta, naprimer za detekcijo bakterijske genomske DNA. Dr. Curk, iskrene čestitke. Želite vi kaj povedati? Izvolite. Najlepša hvala komisiji in seveda celotnemu Kemijskemu inštitutu. Zelo me veseli, da se na takšne razpise lahko prijavimo tudi tisti, ki smo študirali v tujini. In na ta način ohranjamo stike z domovino, mogoče v prihodnosti kakšno sodelovanje, ter se nekoč morda tudi vrnemo za stalno. Hvala. Hvala lepa vsem podeljevalcem in seveda dr. Curk vedno dobrodošli nazaj doma. Sedaj pa pravijo, da je v znanosti vedno treba narediti več poskusov, pa poskusimo še enkrat raziskati ljubezen do glasbe. Marika in Sebastian, izvolite.